Kaseng inyo Tribute Council lani HYC mentagasi ningkong kaalay ban yakendo markhamat ban ay rakadorka susimbut menteri ramba ka sarkar jilla uba prestun tensong ban persya halor ka jingdawa jangki harijan panchayat komiti na ka sarkar ban ay jaka yaki sauspa life artili ki ki basyang basa hatami maulong kaseng hakabalalam khmat u present uba Robert June Kharjarin hadian berada ban IT ke dorkas ulah krench kilap tai kubor ulong bakam sngo ya ha bakite ki harijan kidawa bat bu kendon ya ka sarkar hendrai ka penkuat penban ya ka jat penrio jingdawa jong ki beru ki bakam meladi bagi de ki khot jong kata ka harijan panchayat komiti ti po them molok ya ka ba philoi lang ba ki jingtho or kubor per ba ki sedang bandawa ta ki khando mar aspa square meter ka we ying berkunjung ban penchna ying ban penchna school ban penchna ya ki ying mani ban bat koi jing dawa jongki phila dangin pek ya kana ka kam ban penkria ya ki nong tri jong sarkar basa tu ban be ya ki ban be itu basa bi an eviction ni ti illegal settler ka jingkali kolong ba munu kolong try gitu backa kalau pin pek ngitip bro baka government kalau dan lupa ka plot ke pemaka kalong terai ke nadu kisnem ke balakam slab nalor kata haki ini kisnem ke bedang sudep ka sarkar ka execute ya ke MOU la ni ka agreement bat sim 5 melim bat ong baka sarkar kala shimno ya tu backa na sim 5 melim omdei tang ta ka siuru ya bisa ke baka dalam bakala sikrus nalor kata ka don ru ka close ke bong ba ka 5 melim kan don ru ya ka share na ka jingmi da ka batte ya kita ki development activity hangatu ka caka te kemud ka syai ba ka sarkar ko bakal unta kala di try tu caka te haba ka sarkar kala di try ya ka tu caka kumno gini ki beriu ki apum ki try caka baki dawa ka exchange lan tulan baki dawa exchange bandon kata ka jing ya bujeli kendau lan ni bandon kata ka jing ya bujeli te ka diman ka jongki ngilap baka ditang ka diman ka bomla ban dia ka kalau persya ya ka jing ya ka jing suthu jongi ya ka konsep jong ka jing long terai lo kendau siap bat ka bomla ban pediang nama beli la da ki pediang itu kan wan ra jing ya din pila da barok ki bomli ki terai kendau kila bandawa kendau nak sarkar te barok ki beru kindawa ki kasi ki jongi ru ki bun ki bomlon kendau ki bom ki don ki nongrep ki bomlon ke cakarep ki don ki kasi jongi ki bakwa ban sengkam lejong ki don caka lembu te kan ikan krit ya ka presiden ke basniu hadu kata-kata nalor kata ki nong tri sarkar lada ki don ko hok ban yo kendau don ko hok ban yo ying di barok ada ki phau hajarut ki nong tri sarkar ki dawa ya kaju ketika warra ka boden haga jelahi berakui berkanwara ya ka tak ka presiden ke basniu do kata-kata tina kalian jongi ngi labu ya ka written objection ba ni object yang tu jing dawa jong ka jong kita ki panchayat komiti bat na kalian jong deputy CM 8 pau ba babun ki demand ki jong ki ka government kala tentaj henry mentapat ka don tang kata ka preparation ya kata ka blueprint ke ba long tang panai kuatar tangpan ai kuatan ringi lakran saya nak lihat sen baka kuataru di mana ai betik tang itu ginong tri agi tanat sarkar bat ki public undertaking ki bopher kamdi bandan ka jing ai ying la di ai jaka yang itu gibru beli ki illegal settler nawa beli la tapi ai jaka ki illegal settler haga revenue la ya borok ki kapan seluruh me ki beru ban kini ki jaka sarkar di kini ki demand jong sen bat ni kimel tiba ka sarkar dalil ram kan pediang gitu di mas baka tu ki kham metor tu ki lapan sarkar ri kata kala long syai ba kimdi ki trai ki kala syai na mobli ka syai akan dor kolong ba la da pin pek ki petition jo ki bakile support ki ong ba ong yo semelim ban ai pertaya ki te haba piladi ki trai bali pada kam chu pata tenolor kata apa ong ka sarkar kala ya exchange ya tu bacakala ne kala thit ya tu bacakana ki mamlim ti kani jing dawa la sing ba shukwa tang ban dawa ban supun klut ya kam ka dawa ka bom don nom rim hai rem nomor ba abakut hi kam don kanu kono jumut ya kani jing dawa bat kani jing perkhat ka jung ki la ni ba ki trai kani benjang sedang om ni mo kadi kamram jong sarkar ban
ai quarter ye kinong tri sarkar lada kala ali aya berok apa mingim don objection ni kata henry lada dei ba sarkar kamla ban ai quarter ya berok no beli kumbang yoi lada fin pek kai haki district headquarter ki block headquarter ki sub divisional headquarter what apa headquarter jang state Shillong ki bobun ki department watang ka permanent building ru gimdan kidang shimwai klet headquarter kle watang ka office wa shimwai le amokorat penlam khasan khan tili ka office shimwai le anosta khasan khan tili dang shimwai badana bin pek wa apa headquarter jang Shillong city jang ye the piwat ha lajan marsiteng jang ki office kidang shimwai ha ki wi jaka ya ka what dia office no jong Shillong Press Club ke jong pi ke pi dei hok bang yo office room ta dang pensim wai ti sai kata ka rais banai quarter watang bandan ke permanent office kom don ini keren nak saya assembly ru simwai yang mentah the worst that issue arise bang banai quarter kai ke bang sarkar ka le ye ki wei ke long lo da kimla banai ka quarter kai ke bakile kai ke house rent allowance kata di ke standard norm dia beli pem apply dah keju beli pem special treatment ikni bro kebangi ni om ba ai dah keju ke yat stick ikni government employee kepot pi ka house rent allowance kalau ada pi ka house rent allowance kin shongwai hang no kata ko water ko isun tu ko adin ba kila akut ke kam di bendi kebar kebangi kwa ban keli ke sarkar ko kumba hai kut mentah kong prepare the roster ya kejing penteri kam ya reception policy bangi kwa ban in kong du ya roster dong SNB kwa ban is high time ban implement ka reception policy ha ka SNB selong moston pun kan but ka violation ka SNB di ban remove ka kam jogi katang ya ban pe ya roster dong SNB ru ka di ki ba ha ka no kom da ki life pa tam ki yo kam ha SNB kat ba ka SNB ka ha ko jo ka clear reception policy kata di ka wei ki bang hap na pe yo pila ka capacity jo ki 15% 15% no ki po edu life pa tam ki Berkat government post kami inheritable post ke bawah kepala dia penting ukun kesuwen. Jadi benda mana kayak SYC lah nak sarkar kayak ni di mana tu? Kayak SYC kalau long penkre ban persyak ya kan kam batai lut ya kai ban lek te kalau long tua li yang ritang kan gue ke stan ke jongi ke long sai bagi government kembali ban sengap lagi makna dadi ke government kan sengap lagi ke long bagi kredit yang empat presiden di long kolak loi ban lum ya baro ki kasih ki ban duna kendau ban dia lekpan ada kita khar ki ars square meter ngini ban yo arjar square meter mengili kilometer ada ki yo ying mengiru lo ying idon ki lamu bom don ying in pe ki government employee ki don ki bojar pin address no ta di shubu menta apa ka sarkar ka transfer yo we engineer da sena Shillong Mokorat atau ta engineer ong ba ngam tre ban le Mokorat nomor ngan song ani lani ngan ki ngan song ani em ka song government Anglo kata ki illegal eviction ki illegal settler kalau dan ka MK an ka bohong ba kilo bro ke bahasa biasa jika sarkar di banpe dei lu tang dokadon ka sarkar kalau pedon kam yang ni ka habun ni jika nang sauli mensua kalau penterikam ka keleng ke jika kalau penterikam ke beli penterikam ha ni kata di jengkeli ya sarkar